ole story thar ngai thlang o tun chuma kan ngai thak tur hi midnight memories tinia Gigi zia kani mi hau sofa ti hau nun chu heile an chelova an hota an mel cha in tu tepun an du ron zong ani hi ma se kan mu dan ang vek hin ni kher lo an lara an du dun nei thei ma se mangai ti lo Hazel Azelia le Ambrose Roland in car mangai na ma se an soi chwa rem lo tlap thung si enge chan achan chu Ambrose chan chaber Taylor Holder chuan Hazel mangai miawa Brozilla chuan Taylor re roti na chaka du lo bur Hazel chuan Taylor re roti na chuan Ambrose na huat hlau bo si nia Ambrose ami pa mangai berani miawa Ambrose Roland mi pakul rui chong tam lem lo mel chazat mai le Taylor Holder mi pahar wang ve tak in chan chale no pang ang maya in endun ten an me che mangai ron chu Hazel Azelia ni Chapter 1 Inge moi boy em le keep yourself free ipese kanin Alana sleeves ka chianu le model ni bok kumsom pariat mi chuan zoi fe hian alo tia ka en phok sha boy lo thei pon ni lo ni hi en te che zan in hiao new year ka karon tir lom na tan klapa kankal don ania na lo big ni klau amit meng zoi zetamin lo enin asam dum nok zet chu toya to purple le miniskirt purple gel kha khang hau khan fuang achang hi chuan zurui hi ang thin mole ngei soi fat lo nia anal don hi closet atang chuan kala chhuak ngala amule ngal nop thung ka kor hak tur chu ka hachin kwa le ri analangim o khuma alana mu nok noi chu ka thom no a vav fak pa hian thoro ilolu cha han mut le ngal scarla le charlin local don to em lukhama a mai phum pa in kashinang kasanro ejurva samte kamuta chuak lutuk nizana Harper's Bazaar photoshoot kan neya kamu manglaw Scarla Rose le Charlie D Amelo TikTok star kachian te chumilar fe kan ni mai ke ro lar nation pa po nei em lo kapa hau sakna wanga kaming chetun lo om ve te ni chuan thushan kapa hi entrepreneur house takania keya fanu nei chun umi papa kha Jaden Azelia kanei bok kanu ero kumruk kalta khana boral to ke hi Hazel Azelia kania kumsom pariat na kamang mek bok college ka kaldo na wangin kanno panlaya kanom na chin New York lama kaleta kapa le ka umi pa Jaden Azelia ero Florida a kansum do na boy puina nom don thunga New Year ka yang kumsom pani kani thleng khan kan oma chuti chung chuan Scarla Charlie le Avana tenen hian kanin kom ho bok Florida kanom nu pon kan la in be pop prank kanin thla thei ngai lo mase kapa khan college ka kalma chu omshana phalmiao silawa tuna ero New Year ka ngei kamingin penthouse ka pan min lei saka chong ni ni bok kadu thu sam ang zaya cheyala ni zui ka thu oi ra ka muni hi college chan ma thakhat vel la oma ka pheya chuti rwalin ka chante pathum po an lo le ngal chat kanin mukhom le chu kan ri beng bung zel nangni engin hak don ke chu bikini sudin ka vakal ti ang Charlie chunui vaka acha viawang in break dance pa nge yanga Scarla hi chu a hot pair khani mewa bawra ngam lo po nei ngai manglo in beng chinga ni mai chu a kalwein tin na fek avana chuan beef soup hop pa hian alo tia ilu te chu na ring alom eng tiklai ma in kadam chai ti ngai lo zurui ang ro pui si Scarla chuan alo ti ngal kola anui liam tak soup chu hop le ngal ta ang shwa shwa chu min ni leng deuh tho chuan ka closet ka hai nok noi room pon lama Charlie le Scarlan lo TikTok thunga avana ero mu nok bo mai na
khazai pa rat kan kalkwal chin vela Florida kanum lai khan party voi khat ma kalakal lo zan in hi kanun pum puya party ke attend masak per turani wangin kapur lebok New York first party with Miss Azalea Karachanga kan chuak che chu Avana chuana secret chana azungal kalau ner khum sok thung model vesi hi in uluklo takani leather jacket noya crop dum ha a jeans dum le boot nen ke chuan chuna ka hak tura Avana thlan kha ka hathunga Scarla ero sexy le pekhle mai asam dum hlap chu Aaron tron pial pap boka Charlie ero in chei mol le khop top violet nylon Prada pants sa ha asam thla thung lutang u welcome to Buffetto night club kazak deu katile no Charlie chuan min lau kai pa in ibula kanom hi boy ma da che tax girl in your round kan ni zui hak hak in chung kan lu chu a chenan lama a chenan lawin kiss a bo rock chu cha hem takani bartender bula kan chu chat brandy burnga Avana chu phok fe in ke na buni ini tumelo icha thlapalange nope my dear ka chatla lulawang zan in Jason local vedon lomi Scarla chuan Charlie en pa anti chu tu chase mo kalau ti hu abial padu lai mole alo kalang minlo shildan kha chuan an chian hawalo kalan tum kha lok o chuan Hazel TikTok star ang vek thawan nia ilong mu to nu po anam mai the Charlie chuan alo ti dap Avana chuan ner pa in nge mo shat lawang le Taylor holder le Bryce Hall pon telania coming phok vak Taylor le Bryce cheste chan hawan tel mo ka awani ber koi theilo an TikTok na te ani tube video te ka mu chin an lar lu tuk mai mo le tel change hype house le stray house member te lo man ni wow ka chan te ho nge chule milar chin vek ani mon lo kom to brandy le whiskey te kan mixa kan tos vak ti kuila shat kan nei thul thom po chavyao mai kan noi vak pa a Scarla lam le tak bok hey Charlie Chase in lo thling to lo chu ve ngal ru ke ro ka thil in min lo pama dustbin a ka wak chat kan mi nga ho chon lo thling to ni ma na mi pa chong ri nak le nui ri te mit sen ru ma ka wa hoi chuak chu mi pa paruk chon ninge ya Bryce Hall le Taylor Holder Jace Hudson Anthony Reeves Ben Azalard chuan Ambrose Roland YouTube pachanga kalosha so to sa ten ni miawa Ambrose ro so chu video camera in ala ni ti shot to chuan engi mo in lo vom lo le nung lama hoi san dai zel a mel chat te reng nen lar hi a khel ve phuk lawani mel hi tungi a Taylor ani Hazel Azalea kania New York ka lo pem thar kanin chi bai ke hi Taylor kania chuan hi Ben le Anthony Bryce chuan Ambrose alo timuk Taylor chuan nui chungin Ambrose Roland ania chuan hi Jace Hudson Taylor chu ka ep cha sofa a chua ke sofa kilama thu thau ka lo ni ve bok nen kanin kom ngei ta fu mai ti pa in ta nui dun hak mase kamit latu ber chu Ambrose Roland soni a mel vot right le amit mushing ngal a mui pan thar le asam dum uklap te mase me che pakhata kwa cha thung chunu chuan adu mel hlar viau le ngal Ambrose chuan whiskey thlipa in until soivel chu lo nui pui ve suk zela anui moi te reng nen anui khat dewani Taylor chuan ani Hazel kan lam dun don em ni idu chuan nia apoi hleinem kan ding dun loi an lo hoi deuh chup dance floor lama kan vakalange Taylor chuan min kai pa ina lo tingala invatrek dun don ami
Anthony lo nui vak vak bok ani hi chu anui pe ber khani miawa Taylor chuan nui hak pa in TikTok dance kan nei don Ambrose kawa en zau pek kan mit le mita in tong chata ka hoisan rang kher mai che ka den ang choi kani avana chuan good luck dude alo ti hap Taylor nen chuan kankal ngala an en du viau nia celebrity ni mia walom ma se kalam thiam lawania a hawlu tuk ABC the night te chu lama har leinem min kai pa dat tat ka shele nu no hetiang lam hi ka tingai si lawa mi veng vachin ti taka min han kom nel po an thiam tlang ha hle a an hoi hom bok Hazel I chelo tak set kamita min en kara lai lu tukin ka hoi sona avan lom ve New Year kinwa mi ti em naktuka kan lo leng don sin hangout ti la o achavia wang nia fan kwal po chak omalom deal kan local don nia yes kataya min chela kan ti ti dun pa kan vela mi te chu an lam saw sok bok Taylor nen chong kan in nel ngal hle a ma se min ngai jong de wem mon ni le ti turin om mia wa wangin ka lai tut zel ka thang che I du em karwalin hola Charlie te honen horwal kan lo tumasin okay ma se zandanga chuan karwali ni hove tong chu tiro ti reng mai kathil in a lo thok chan boka borak po ka ngam ta deu Taylor chuan milau nai le ruak zel ka zam ro tak sit to a kan chan te bula wale toila ka ti tangot ani po chuan a lo hnial lem lo kan vakal phei chu kabul cha ta la chule ngal kan ti ti pa a ka ngong alo nul thuak chin chuan ka omati nuam lo azania chate anui ri haka ka kis thei chengem ka en phok vak I ami kanin nai to set sot le ka wa hoi dewa Ambrose mit meng thip set ka mu chu angai na ka shelo kher mai ho ang u Ambrose ani ka tho huai Taylor chuan ham hai deuh takhian inga ti te thut nge a in la shang vata kariru in lom thu ka soimol mol thung inga tima mut ka du to ni mai a mei che kwa lai cho nam son de ruak bok ading hloya a jacket a jeep ngal Anthony chuan phur setin a lo wa kwa thunga ka penthouse a kan mu thap Scarla tong char char bok Charlie ero online le towa avana chomu le thung ceiling lam hoin coming kara kamitla Ambrose ngot kha Scarla tunge Ambrose me che kwa nu kha khanu khamo kilina ni kha mase anin ngai jong chong lawanya Ambrose an bial nu heta nei tak tak ngai lo star de wem nia teu lo mi pa hi chu I du chiang du lo ka ti chu kanin nyal le ta zan in hi lo ra kho man tum le ngot pe kani mel Taylor ve thung kha nia a mel thavia wa ma se min hip chi ni ve lo Ambrose anga chung kem kha ni ka du ma se enga tan ma min ti ve mel si lo college kan la chan mai don lo wangin kan free phiana jing kan har chu ka hoi kwala kelama avana lo munwai kabula Scarla lo narbok Charlie ero a TikTok la ya muthluni mai thei do kan bula lo muwa ves pante le ke korbul ka ha a chu zong chu in leng nei na chi ni ri lo kala in kan la in thlak hlom lau tlat ka thau chwa ka sana ke en chu daria ta lo ri wa to breakfast ka siam ha sok sok an lo thau chwak ve sap sap bok breakfast kan ei lai chuan Scarla chuan ni zan khan Anthony nen kanin bia a voina lengkwa lang uti Taylor po khan kan lo so mang chu uti sin min en hau hlom Taylor ana som hal chemo nge katimol to Charlie chuan black gray po lo tel ve tong chu Chase nen ni zang khan kan live do na alo soi chhuak so pe kalom a zia chu a ke chu kalo mo mayang ka pe lo avana ni raspberry chuan
ka vom pop ngal Charlie chuan nep mia su ti hiani ti ve zia I local ve nge tura ni top avana chuan zoi fe hian ka chawani hi Scarla te hi ni zokila ka ti thin a phur thut changa YouTube pa video upload ring ke ve chu pe to lo hnu pon in post ring nga yania ka career hi ban san mai ka du he nu han that cha zia hi chu o Hazel hi lom le a free bear anwam fe zo kang Charlie chuan alo ti fat ni renge ka du hun kaleng theya media ho ti velin ti boy tu ka nei velawa anwam ka ti fan duai an ner na salong mai kanui vak bok breakfast kan ei fel deuh cha tia doorbell alo ri tamai Scarla chuan pizza men anyang ka ordera thil kan ei zo deuh cha sia ti pa chuan kongka chu ka hong pok kameng kok thung khoilama pizza men ma nilo Taylor le Black chun lo nui sanga Cara Anthony Jace Joss le Bryson lo daka milo bye bye pa bok kan ma viawem in lo thling to lo Charlie lo awri nen Jason na chang po ka shelo Taylor chuan I chamo ka heart thut ka kor hak hi nil lo I nia lo lut ru ka tlan ngal thung God ka thom no hak hi avan din tak an nui zui hak thom chu ka she theya ka closet thong rupin shirt le pants ka hangala Ambrose local vengim mase kara changkhana lo dak ve si lo in noilama ka chuk chu sofa khat fekin an lo chu to Ambrose chuan Versace shirt varlian lam lek le Adidas pandum joker type ha a Nike bun bok phone a khoi mial thung achong tamlem lawang ti ka ring thiam hal na ho bel pavel ka nei du lo tinge he pai kaskan ran the a imbol pot ka lein bon lawasin ka ti thana nga holu tuk bain lak ro khatia kal khai tu malo Scarla chuke ena nang po Josnen ka apartment na kan kal koi do na lom adikim dikang chu Jos chuan ativar Taylor chuan nui sangin kan lo nga kang che midang hawi wa in thlak se kan kalna tur mun chu kan shevek thawa annel om ti pya lamani ni zana lok kanin sha a kanin kom hal vek thayania Jace le Charlie ero an lo chuak dun le man to Bryce chuan edition valampa ka ngayania Anthony le Black yan min zui se avana nya lo ti thung boss kain pe ye Anthony le Black hi an cute dun reu ka ti an no pangchha dun ber Chanel vest var crop ka ha a jeans dum tight le chi sei chadeu ka sambuang thang chu ka thla chap bok ka rei viau lawang chu ka chuk chalea Taylor chawala om to Ambrose ka khong he kalviang le nilo tinge ngai to ma kalila nia midang hawan kalvek to mi kan lo nga kang che untia broshila kha amai na kal ta tai ka moi ka ti soi sa no feelings or what Taylor Mercedes a chang kan chuluta sweatshirt var ha in pants du mahale to pa Puma Mills var bun bok ama sang chaboka in me takani khoi kang kal don Park Avenue wa theater a kang kalkan rota engeng ngai dan chumi nu chuan len kwal acha viawang avan phur om to ve ka chan te ho kianga kan om lo deu cha chu ka jam deu Taylor la a marchinga social media vela mu ve to maila ataka hetia kanin kom hi ka ring phangai lo IG vel icon a chelo dai zok le ngal a chong du hle bok kan nui dun hak zel mai Ambrose Roland point of view Lexi chuan mitharan omantia tunge ni jana Taylor ne na anlam lai ti kha ka mule ngala tho hap pa in Hazel Azelia Charlie te chanu theater kal chu tingen rot ring le media hawin an mu chuan an boy le om sia ka she big lo
katimuk thung atong tamlu tuk thin hi an ne omani Park Avenue lama chuan ka car chu ka khala Lexi River a hi kabial nu chu nim mya lo ma se kanin zui tam zale a video vela kalan tam em awangin in ngai zon thanin kan thang vek thung chan cha ang ai bakin ke chuan ke en lo ke hi Ambrose Roland kumsom ni kania New Year ka piang le Selian kanibok ko pa hi Rich Hotel nei tu le Roland Group Technology Co Limited nei tu ni bok Mr. Alexander Roland ani kanu eroin pasal danga nei thung ka chan theu hi social media le TikTok ti luk lak star ten nia ke eroin hetiang lam hi ka pe ve lo thung kanin kom tira anom dan ang mai khan omle hlom se thaturania tuna chuan fans ti vel hoin an bor boy renga anin om chutakara TikTok account chu soilo IG vel taknyal po khoilo hi minla bor boy vele ngala an video vela kalan pui ve wang motin ka chante zinga chuan Taylor hi unaw pa ang che aken le engki maka engki mania ka chong klem zale ka chong ka mabul thei te reng nen a thin rim ngai lo te changa inkom to unaw ang mai kan ni mase kan du zong me chela ma ain an thei em awangin kanin swal pha to nia high school kan kal lai khan prom night ta kan me chedu ain an awangin kanin ngal boya kanin swal to ni kha chuta tang chuan me che awanga in ti boy to ngai lo turin thu kan tiama in chu sakvel po kan du to lo ani hi chuan me che shan shana kop koi ka ti mai mase kanu wang khan me chia karin na bo fekto angai zong pa ne na kapa an bum koi dan zong kha a she chiang ber tu kani miawa no pang mai kalani wangin engma ka soi ngai lo kapa na wanga jin bo chang te pon an pindana nge yan mudun china ni kha soi to lo ti ang ngai zong hit kala nei lo mangai na karing lo bur bok akalap theater kan thleng chu Anthony Black le Avanan lo to a in va thleng ma ve wow Avana i local ve theyelo Alexi chu ning zatin kamel shoka ari beng ching thei ro puisi kal ve theyani hi ka chau te reng nen heng mi sing ho hian min nor lui miao sia in va thleng ma lom bik ve nunglam ka hoi chu Taylor le Hazel local pay don mek ka muhal anin kai chal bok engatan ma ngai lo ni om takin ka oma achan chu Taylor hian Hazel hi adu ti ni zan khan mi shil to ama anga me chia wanga inti boy ka du to lo Hazel Azalea point of view Ambrose bula Lexi Rivera ka mu chu ka phude uzok YouTube vela po anin ngai zong ni inan ring vekania tuna ataka kan mu phei chu Chase le Charlie an lo thleng lo mi Taylor chuan en kwala Charlie te chu ain siam rei thei em hi Black chuan a lo ti thung Edison repo a mel za omre usi mel cha ka ti chi tak Braznen a tour in keyboard tune in local paya Hi welcome new member Hazelin yang mo mui nuam hle mai isam way vi dan kha nal ka ti chi tak Edition chuan a lo ti hapa kanwi sang TikTok ain atakai chelo dai mai ka ti let ve bok anui har pa ka ngai na zong tak Scarla le Jostepon lo thleng tu a Charlie te chu lu san mayang u chuan khoi jelebi kha Taylor chuan Edition a tu lo ken chu la dai Edition chuan zaklo la tuk nui vak pa ina beng bok Taylor chuan mi lo kaya lutila nia kalau ti ve mai Ambrose chu Lexi ne nanin zui chot bok ala kwa kher le ngal ka thik thei nya mole nilo college culture chabini hi izirlaya in sorbing ang che Ambrose chu an chan hawa mel chaper ani chiang alom angeng la achong kem hle bok asamdung uklap le amit mushing ngal tenen apa lia sit malama kan chua 70 glass an lo sembok Australia Hype House member de vek chawani mo om na nia
rich kids vek an ni mewa thilan ti thei hloma lom englam pange nyang le glass wa pa ka ti chu nunglama chingin Anthony chuan gos lampang in ngai zong ho ka chu in van nei do ne inin kwa thayang ka phal vek ania nui hak hak pa in popcorn vel chuan an boma Lexi le Ambrose chu kan bulan chua Ambrose trong tlem le tukhi anin ompa min lo be ve bor bor se Taylor chuan min chel du em nui pa a lo ti chu nui hakin gos lam hi chu ka lo ve lam takania ka ti thung a khisuka chu ti chu ka lo chel don che nia a hlau lo ber brosi la ka bula thu si lo brosi ming moi takani te reng min lo chel thayang ka kut chu ka lek wa a min lo wan chat bok le star dangu o Josin alo ti cha chu kong ka lo inong hong thuta chen khatan lo rak chot man Charlie le Jason ni kan tlai chelu tuk love chu ve nga lang an la zam don hau lo le ngal kan start don cha sia min ti hlang man alom Scarla in alo ti bok Charlie le Jace chu anung lampang an thu ve thunga start in thim rui balde wa hian kan lo oma are vung vung mai Taylor nen kanin vuan tlat bok a chen an lo che chat chat bok bung ro nok noi te mi kal phei zok zok kan hu bok edition in chap o chewa in hu ve em zombies ang deuh kha alo ti chu Charlie in zombies an dilo ram hoi ani kha Anthony rak ring khop ala om tual ang le ngala pangai takin kala om tlat thung Taylor chuan kabula chu hi ka van nei pui Ambrose le Hazel chau hi adoi ve lo om chunan ni mel khop le ngal kan pani amingalam chu enge moti takyang ko om thei kanui mai bok Black chuan kalau chu ve don kepo Hazel bula chut kha ka dunia Anthony ni ka chu ma sa in nyal beng ching le su chei chuan alo ti bok huis an bula om hi nuam tak zet heng milar hau kianga ka om phak hi ka ring ngai lawania glass kan down veka highway lama kan kal khom bok beer le whiskey vel pon lei tam khop car hu ta chupa in tlanit la tur kan clear hawa a chen in thlan lo la Taylor nen kan in zui chap thung hey Black min lo la dun vete Taylor chona awlang langa Black chuan camera chuan kan lama lo la boka Taylor cha ming ko a kanui sang bok Anthony TikTok lai chu avena in la bok college chan ma chu nom chen photila college chan huna ero ka fel to fiawang zana chan Scarla chawalo riak to ka khuma alet lingjong amu pa in kan ke chu banga kan thlang chawa kan ti dun mial Taylor hi idu zong ani em a endan che hi adu mel che e na belpa ka nei du ri leine college kal ho vek kan nia ani pok kan lu na tura hian an lut ve tho kang college kal na tur hi chu star ki chawkal khom na ni mai chung zinga lar du mya lo ma se lar ber si chu tungi sha em ka en ha tunge Ambrose Roland khamule Taylor nen hian best friend an nia ma se an mi zia ero in anglau takani Taylor chuan bel nu nei zut reng tun lai takhi a single mai ni hi ma se mi akis khate mem thung sex a ero anyam lem lo Ambrose ve thung kha chuan bel nu ti han soi tur nei lo ma se mei session chana kal pui zut renga mi akis ngai kala shelo sex a po scandal la nei lo achung tlema a inrol tam lo bok mi ze in ang lo deuh hi chan cha an ni du phian sin makve tak chu ni nirenge Ambrose chuan a chan te ra man na chu a e mai maya ing ma soi ve ngai lo a pe kan rin lo chin po hian a local ve zel tho ma ni thu du lu tu kan ni ve lawa komanuam phian ania ani kan college kal na du ra me chau hi an swal ve wem min lo beng chor pa in keni I chan ti aya popular hi kanom lo lausu kan bulai om chong chuan engtin man tingam don lo che
eva ways te ho mai lau tur om lo ka chian mi pa ho po hi alak chin vek an ni hi ka lau wang po ni cha lo ma se local thar bali an chin chuan ka zak don ne ma nge muni le kan omalom lau reng su Taylor an aveng him thei bok chenga Taylor khalo soi ve za su ka bial pa pon ni lo in la ni thoi ka ring pillow fight kan chen ngal kan nei don hak khak bok chapter thar kalau dale watang